Amakira katho cia mwanya mutegeri Meru TV ri ntuko ya kwambire kiumia kana ntuko ya Jumatatu ngitika ya no dire to uri na utuku bobo kana gukiria ora na thiria njaga ya mwere ngo gwata ogeni to dire tukimurekana gutokera manto kathumba ora ku dire to gugekara ntere mwanya cia nthiguru ya Kenya kiri ntato cietu cia Meru TV rokiri na rajumene to kada tukitonya na kumurika mangatheti na to dire tukimenyaga ure manto jedritwe jagekara woni mbitaga Dennis Mutuma Muthomi eji ni ntato cietu cia Meru TV rokiri. Tambiri na ripoti kuma gichiko bunge gatigania East ni are bamwe batongerie bakiama kia nopeo bakiaria kanisene ya Meru teroro kiguchwa ni bonekene kwithira bakitharikira bonene bamwe ba siasa baraba ithirita bakimemereri bakana bakimereri mata giti ikia mbunge ndene gichiko bunge gatigania East akiama baba batongerete ni mwandiki munene Franklin Amweti Ikaruti ni bauretie akariba gichiko bunge gatigania East batikeja gwetekeria kwa irua bari tamporo abore kiregete kiu nkoroki Karuti na ugete batekeja kuthikira maurongo jama baba siasa jarate tetana mbere na gutambua ntere ucia tigania East. Baraba thukuru baketha kiwatire kigena kya mbasari na utemona kinyamwa komba kwithira kya thura kirana na merithirite gitambo ne maba siasa baraba kumerera matete kyo bunge gishuo bunge ki ateana bamwa batu kwitha bakyo mpecha na bangi bakomba kwithira bagiatwa onto prowete atumba kwitha gitikanire na bwenda gatira kwithira kya nania na bonde Kalembe yetu no kuona utembe cia released utembe cia rekerwa ethire muchara ethire nimbasari ethire nimbi ndene mwaka yoroko na orende kimwe ketu ite ile thigari kulikira mbecha. Number 1 mwekoro wona mukoro murungu akuthalima kiugi kwa yakuna moro yaku bosi alana ekomi kada bosi alana ekomi mporo mwe akuthalima bana na tukuma vore kana kodhonkoma tukona muntu ngiri mrongo ele ngiri kana ngiri ele ukoya wana ana ekomi na ande nana baile uwe blanka kairana bakole boka ira baku hadi buloi osialana ekomi le akamuate kakamwe uko koromanie uwe ko kamya baile tie bange kana betaro kanini bahundoro we bakabamba wachatia wakya akwa elia ndene isiolo paringa akura ngiri 40 ngaba nakuluka Meru toringa aba million ngaba ta akuluka ndene Meru torando more than 3 million ndene isiolo nyanto ngiri okanegana CDF isiolo itengana etianisti non tobana yantoba nini bala no mwana ngiri 10 ke 40 million 40 ila tukugasia mbasari fund ile ndene ya Yembe Central igachoka iyegonene Isiolo igachoka iko kwa Ndindi Nyoro anabandindi Nyoro nyana ngiri idhato na maana ele ndene tigani ya hizi ndana ngiri 27 ilwa eto yao ombere 40 million ke 40 million joke mwano mwe milioni 5 onge mwaidatu onge mwinya ana kombeje tataidadira ende kodira ababangere inatoikia katwata loi ipo kana ngala mwana milioni 10 ipo kana mwana ngiri 10 pale ngala mwana ngiri 10 ngai loi mtoroka yao akawingiria kwa kunengelana anengelana ana maana yana bakadhoma watu ana bakadhoma ni mutewende siku peke yake wanga kwa kifakene ni bonto kuona toko wa mwana ngirigana yele
ambore tole kemwe tone kana ngiriye ko mwato ngiriye le tuinde tole bona metata ya kabobotania kama bakama kano papa baguthatanete na mpura bori bethirite bakitharikira bonene oro RMC o Mikindo Ringa Blochokera noro no mwa bara bethirite bagitambio rongo boye kithomo ndene gishuo mbunge ki ngabuno garia itware na kesi ni borikana itware kesi ni borikana na tete tibuchi tebo ulu bokwenda kwa MP nini no ntobo muntu onde na akia kuromba kura kinya we mami ogenda kuromba kura no rombe na tuke habe ngi muno kene ke kurombe ku ede trombe na heshima twakulania bundoki na nkomongo ya dilie oga godoro family to no emwamba otona kura otona tero chiona oga godoro morro yo to no emutongeri otona tero kuona kura oga godoro morro to nangwa kwikurio hekera na bachukuru mimba ambeyo otona tero kuona kura otona morro yo bongwata la botongwata nani babu burenga kuoya ntwa kulitana chukuru muntu ena akili akaute muntu ena kimencho na muntu ena kirau aogira aetankamia secondary school akarita mwana form 4 grasine nobo kwenda muntu yo na kuboko yo kweninya na inyo tongeria akainya monene atagiriria nde yonde aka monene atoyuriye to muntu kenya yonde anto ba murru yo to komenyera mwako wakune kuatia anto ba murru yo to komenya korevya mwana na komenyera mwana ikuatia tiba murru to watankamia na mwana watake usona mwana watamutuata na mwana watamekindulia na hapana na miario yawe kwe miario ya ruao ni antu baita na ito kwenda betera bathikira pia tubachokeria tombo bera muntu muthoku meambere arakia Luke's Gospel chapter 6 verse 45 meariera warakia mithuku ethaira yumite nkorone kuna kachi ethaira yoyo dikwo ere mithuku Bwana Yesu asifiwe amen rero kwaria rero turia meambo mithuku wethaira mekete mwena yo nkoro yora muthuku turakeni na manto mathuku nontu baba kuromba kura bairomba akabaina asira tomorio mwega no kolwa mbere anto akarioma nakana kura no karo weyo kwaria ario rongo miaka yana mwe lekibira okwana okwana amen kono kato karioma tokorie wole mwarongania wetanwe wenga mwarongania wetanwe wenga mwarongania wetanwe wenga mwana mutonyo kwe kuma bwana to anjereri wetanwe county wenga kinyementinengere kiripoti ya Meru TV kumatiani Mbetanda Msumoturia kiri ripoti ingine ati Peter Mutuma Kalembe ura wari MCA ndani ya wadi ya Ruiru walira na shimiriti na kumenirie bunene mujumbe wa Ntere Shabure Mogambi Irendikiri nikiria Kalembe akuga ati siasa cherendikiri ni siasa cha irumi akiuga ati siasa injaga kire mutongeria ura antoberigirite kwithirwa akibatethia kagitano kau Kalembe na rombete akariponde ba county ya Meru kwithirwa bari na ukiri amwe na kwithirwa bari na ngwataniro nikanda county izi ikethirwa gitana mbere ura gukubatara kuma Ntere Shabure tugwatanira mwandiki wetu Ntoto Mwende Olaiboni na ripoti hiyo Raware MCA warirwa rera Peter Kalembe na ukiririte bunene mumbungu wa Bore Irendikiri Mogambi na nikira kuwa mumbungu yo na tabarikitie na siasa cia irumi aja ya mutongeria kurungama aruma the former deputy president ndinama mutongeria wetu wa Bore tukwendete kinya ketha turiana kigugu twa gukansu twakwira na barabe nyume kwiba kwenda wa menta obo bakijukio tongeria bajukio tongeria butibwa marumi bajukio tongeria butibwa ndoa bakuruithania no tongeria bakuithirwa Bore after gugwe ikethirwa ino turo bungi bunene nkurukia ura tukuthugania utikanya utinya kanya kakukareo ndi antu bakurira barabara bakurira stima bakurira roji twitho tuna kanya gucokania migambo na muntu tubusu ndene mbio ya Buri kutirari na haja ya kurumana kutirari na haja ya kuruma atongeria bara bangi kutina haja ya kuruma mithika kutina haja ya kuruma nya
governor ro umire gutina haja ekuruma Kalembe gutina haja ekuruithania na wala bangi bakwenda giti Nkoloki Kalembe naritete mbitu akiri atongeria kuringa siasa itena mpathuka mirumie utie Laiba kuritira Ngũĩ. This time round toja kunanga madhabau ja kugo ntura yetu ja kugo kanisa yetu ja kuga ojo anga no mwirega jwetu bibi aria buri tugatega mutongeria oke kuthomite kone nara manyangaru nethru mutongeria mwega nethru mutongeria ugatethia Miru tutumba kuragwa ni mwe njira ya urere antu amuo tukiragwa uju no eto uju no na inya ugwa no eto utibio kuretera inya ugwa no kanisa yetu utibio kuretera ri utina wara injaga ri utina stima ri utina roji ri utina ambasari na no ugire no enu no muringira kura no utibio kuretera imarumie najo into enacio utibu agatethia mami bai bathikirwe na ninke reportera Meru TV kuma Ruiriro rera nerere gicigo mbunge kia Buru mbita wa Mwende wa Laiboni. Kiri ripoti ingine ati ule wari governor wa mbere wa kaunti Meru Peter Gatera Munya ntukwegoro na rombere kwethirwa akirungira kanisa Kathumba aria arombere kwethirwa agikinya kiri kanisa ya AIPC ngai nteithia Kipkona na ngorukia kenyandene kanisa ya MCK St Mark Kiutine akiaria na Kristo wa kanisa iji Munya na ugete ati aethirwa kanengero gitigia utongeria kaunti Meru kairita ngabana agatigira na kuthirikiria miradi iria we ombere kwethirwa agitigira kagitene karia aumerekire gitigiki na rankuruki onenie kwaridia amanto jegie ndionga ya rais Rais William Ruto arigeri kwethirwa agikinya ndene kaunti Meru muthenya jana arua na Munya nderombete rais gutigira na kureta witi na mbere na maendeleo ndene ya kaunti ya Meru Ura itakinya na miaka ni etiere eitukwenda bara bari ofisine baturitira mbi na wari gavana wa Meru au kabere no Peter Gatera Munya ende ntuko ya Rwarene ndire tare kanisa nentere cia Thirorojene kanisa ya AIPC enga intethi Kipkona amwe na kanisa ya MCK St Mark Kiutine ende akiaria nonekete kumenedia thirikari ya Kenya Kwanza ire tongoretu ni William Ruto rira wetende nontu ake anteris embe ntuko ya Ruyo nombe kwithira kilikano mantu yakoni wagagi bwokaria nontu ni thangikete antu ntere igi na kiwabo birabie na bata ni ukari bombe kwethia bukiongelwa ende tengari ira sekurwa ndwene kana bifaru nonto sitiotethia kariba kunjoko beto tulungira na aito bukanishika ikonoishi mungeni manto security ira tulichana kabisa manto roka bama twende hii amdhikalintore ya Jeff kitakele ketu tutuire already ne kumakaraya ready nadi kanni nyabo sini hebu fungu uone kibaru kinao kibaru ndi kibaru watu teko wa Somalia kibaru tunachwa vitu chwa hivi restoration of security so that our people can be safe when they are aggressing in our own land ida kabietu baraba yetu no kubantu baiki turonye kanisendera tumone kinyere abana tira atarikanua ama mnagani ya tukibuduru hii tukura tukabwe kumachia tena na tuta pipero ile au hiyo mandu yao uvione andu karipero tukona itwajire kithundo na gatutajire kuo ingucokeria Munya nkatho ntinto murume ai witwa aberire ntitari antu ntisi bombitite nkari na kirwari rwawe nonekete kwithira kimeneria utongoria bwikubo kaunti ya Meru ara wetende kire miaka 10 ira yetete kuthira Meru no kiriro ake na ende mirandi Kathumba ne kwamire ko ari na ambulance ko Kithumba ari tangwe Kithumba Meru ne ari neweta narua akathoko nan nyichikuwa narua Meru ne ari na drama na sarakasi so mante umuntu nane karongo ya kumba wadro mutumerio atada wadro murumio atada kada no kubunga vano atada mlego pore mamo boya mwanga une kinya sembegereko kendere wa sawa grandu kanto bakendro ba aina kalwa le kala ko bakhuria tere Munya ngoya to tere uretherie ndiro na migombo wa kudhuru wake na wakuniguluka wa tere ro ko yarengi sionte kaikiri sibitari no tokera tandero ya
mama ita mama no ke wetere tuetra dai ni nyele ngwe to munya te boloi te shibitare te doe te mbi ikure tuetete cia county cia MP cia gavana cia national to chithime na ndraubi minje ya kuilela mtura tukuringira ni mtu ukari tukanona mtu kuanga no etu anga to etu inyake daro eno ka mbada tekwe atakumubulitira ngwe mtasaidika namna gani hapo ndo kare yako awe with experiment yekingangi kya kuije ku weno ke to kinyeterie nyake tano no tui nyake tano no tui Tuko no ikingangi ritoromba kurana na iri kono maikwe antu bamuri na tabukuona antu bo atu rite kingangi amwe kuru to karo to karente komenya ni bukome na bado tunaendelea si ndio nende tukabwithia experiment ringi muntorori tete ngwero ono ako hapa na ako tayari kurundi Kiripotera Meru TV kuma kanisani ya MCK St. Mark Kiotene Gembe Central Mbeta Mukiri Onkonja. Tugitana mbere na ripoti cietu ni ati munini wa rais wa nthiguru ya Kenya Profesa Kithure Kindiki amwe na wari munini wa rais au kanyuma Rigathi Gachagua ni bonekanire ntuko goro kwitana mbere na gucokanire miatho kana miario kiri biatho mwanya mwanya na bobo ni nyuma ya ini kuma Mount Kenya kuriungira munini wa rais Profesa Kithure Kindiki garone yawe ntere cia Karen ndene mucimunene Johnny Robi akiaria Kindiki none ni kuria Gachagua gutigira na kumwagitio ja munini wa rais wa nthiguru ya Kenya. Wamekuwa wasaliti ya jamii. Ati wameitwa pale Karen juzi na huyu mtu anaitwa Mr. Moneybags. Ati wanaambiwa wakuje wadanganye nyinyi SHA inafanya kazi. SHA inafanya kazi. Na wakamwambia ati watakuja kuambia nyinyi. Ati watuambie barabara zinajengwa. Atuambie masomo naenda mzuri. Mimi nimeketi na wazee jana usiku. Na tumesema hawa wasanii. Wazee wameniambia nitangaze. Kwa sababu sasa pahali tumefika. Sasa lazima nitoe mwelekeo. Si ndio? Nitoki nyarute mwelekera. Hao wasanii wameenda pale kwa huyo jamaa. Na huyo jamaa mikono yake imejaa damu ya Gen Z. Siku Gen Z Ruto amesema watoto wauawe. Yeye ndiye alikuwa CS wa Interior. Yeye ndiye alisimamia watoto wetu wakauawa. Wanaenda kutuongelesha hapa kama na kutulecture. Unatulecture ukiwa nani? Kwani wewe ni Mungu? Una lecture kila mtu. Una lecture mwanamuziki, una lecture mwanasiasa, una lecture kila mtu. Kwani wewe ni Mungu? Wewe tu, mimi nasema hivi. Ukitaka tuheshimiane, heshima ni mara mbili. Utuheshimu, tukuheshimu. Usipotuheshimu my friend, tutakanyang'ana na wewe my friend. Naona watu wengine wanaongea na madharau. Unatisha nani? Naona watu wengine wanatutisha. Mimi ukiniangalia hivi ni mtu ya kutishwa na watu? Tuheshimiane bwana. Tuheshimiane. Na wanamuziki walikuja 50, mimi naita wanamuziki 500 wakuje pale Karen. Tujua utafanya nini? Ati unasema umeamrisha wananchi wasisikize nyimbo. Unaamrisha kama nani? Unaamrisha kama nani? Tuheshimiane my friend. Mimi ni mtu ya heshima, lakini my friend, if you come within shooting range, we will deal with you. Na mkiwaona muambie watafute watu wa kutisha huko nje. Sisi sio watu kidogo. Don't lecture us, we are not your kids. Enda ukapeane lecture huko kwako. Tuendelee tusiendelee?
Tuendelee tusiendelee? Wangapi wanasema tuendelee na hiyo maneno? Ile bidii tunataka tuona kiongozi wote wakiweka, viongozi wote waweke bidii ya kusaidia wananchi, sio kulecture watu kama wewe ni Mungu. Una lecture kila mtu, una lecture mwananchi, una lecture kiongozi, una lecture mwanamuziki. My friend, go and lecture in your home. Watu waambiwe wameguza live wire, my friend. Hii ni live wire, my friend. Sijui kama mnanisikia. Nyinyi mnataka siasa ya upuzi ama mnataka tusaidiane ndio tukuze uchumi wetu? Tusaidiane. Tusaidie mama mboga, tusaidie watu ya saluni, tusaidie mtu ya viatu, tusaidie mwanamuziki, tusaidie mkulima, ndio Kenya yetu isonge mbele. Tusiendelee. Gwitegera ripoti ingine ati antu bari na mawathe ndene ya kaunti ya Meru ni bombete kwethirwa bakijamwe na kuthondeka gikundi gia kaunti ni kienda bakethirwa bakiaraniria na thirikari na bategera mathina jaria bagokorokera ni rakinya boriti antu bara bangi bari na mawathe ndene ya kaunti ya Meru kutigira ne bagucumiria na guciandikithia kiri kundi bibi ni kienda bagetana mbere na gutetheka. Na bwantu bena mawathe nandi ni bambirite kwijamwe kundine kwaraniria na thirikari nene nikenda thirikari iji kethire gitegera mathina bethirite bagikurukira gwa kagita. Gikeno iki nene muno no ntuitwitite atongeria betu kuma the national government from the DCC Mwanka to the assistant chief na leaders bange bonde ba sub county nikenda tomba kwariria mantu ya disability. Dene sub county yetu iturati nyuma muno nontu tutirari na witi mbere wa ku organize groups na ndi naru atuyite kwira chiefs betu na assistant chiefs na other leaders baombe kututetheria nikenda tukomba ku mobilize antu bara bonde bena disabilities and their caregivers kenda tomba kwithira tukiomba kugwatanira tomba kuthithia groups ira igatuma tomba ku receive government services. Batuka tugiritwe muno ontu bakiatho kikiru ari kira kia bitano kuthithia no ntu itubuthitie biatho ya bibingi sub county na ituthigire sub county 10 twimeta Meru County PWD forum na ara tukuengage stakeholders ba county government, national government na partners na netuigetio tore na gekeno muno ria tukwithira tukithiuruka sub county cietu tugakarande na thirikari ya national government na county government iri amwe tukomba kwaraniria uria tumba gutethia antu betu ba disability ne tonto census ya 2019 ya ugire Meru County twina population ya 49,815 na Toligwa tukenete muno ria tukarande tukathugania ni ku tukarita antu bau bonde no tukinya network yetu tuombete ukapcha bonde yombete ukapcha around 15 to 20,000 PWDs kwa uno tugukarande tuikarande ni kenda tumba kumenyora tugakapcha bau bangi tutiombete ukapcha unikira kyangwiria antu kweja narua imantu ira jomba kwarua muno jakonetie antu ba disability ndu tukona kinya ubichi yetu ya DCC yago yakambiria kuthithia kana ikathithia kinya bioro birantu ba disability bomba kwithira kinya bongo aba bagitaga na bungi bura woni bwangwiria sana kwa gwatuika wondi chetu chionde antu bara bena na bara bakugirika kana antu bara bakugirika bete bakayiregister kiri dispensary achi kwao nikenda na bomba gutungatirwa kana antu bomba kugirika bomba kwewa ndawa neara nandi romba riao ni antu bonthe bena disability bakethira bakithwa na bethire bakiumagarwa na kwandikithwa disability na tutikumeina bari nontu ko either kabaithi kana bari batikumenya ati babatikumira
bakaomba kuthithirwa what we call medical assessment. Medical assessment niyo yomba utuma antu bena disability bakaomba ku receive government services nonto ba receive the e-certificate e-citizen certificate ikaomba kutuma bomba ku access the government services. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Kumania na ripoti huyo Jeff Mutegero Meru TV ni watu kurekerea nteto chieto chia Meru TV rukiri ugato kuraza no tonkethera ngichokagira na mantu reja kari kire gatheti chieto.